الصين. How do you see it? Oh, I have to say I really like the garden. I'm pleasantly surprised like how it's all neat and clean and organized. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. طيب كيف حالك أولا؟ خير والله يسلمك. كيف تشوف عندنا يونت فرق؟ والله يشوف اثيوبيا بشكل عام بلد جميله جدا. اديس ابابا. ايه خد ابا نا ايوه خد አሁን የአንበሳ አለ እዚህ ሰላም ሰው እዚህ መጥቶ ፈታ እያሉ ነው። አንድነት ፓርክ ዮካንሞ ፓርኪ ተኩማዳ ዱፍና ጅራ ኬስ ስላ ባየነ መቶላ መናፈሻ አንድነት ፓርክ Yes. الشمارك فوني هردفت يا سبراوند كسن أمتك إنك أشتي عندنا بارك يوكانمو باركي تكون معنا جرا باركين تكون معنا بيارة تقلي باية قلشة جرا شو حالا كنان واو namoonni akkana seenaa jiraachuu daa'imni tokko daa'imni bir waggaa lamarraa kaasee sanii ol jiru birrii 100 kafalee galaa jiru. Kun asiin namni kana seenaa iddoon kun bakka gartee leenci አሁን እዚህ ውስጥ አንበሳ አለ. اسكت برأسي انبسط ايوه اسكت سم بكلن تجرو دوغناجو يوم بس زنان ተኝቷል። ኦኬ ስንት አለ? አንድ ሁለት አለ። ለምሳሌ እንደምን ብላክ ሌም ላይን ነው የአንበሳ አይነቶች ማለት ነው። How do you see it? Oh, I have to say I really like the garden. I'm pleasantly surprised like how it's all neat and clean and organized, and there is some stuff for kids, there's ice cream and everything. The only thing I didn't like was at the beginning all the checks, and also that you charge much more to the foreigner than to some other here. I think that's kind of a bit unfair. Otherwise it's really nice. Yeah, good. Because the checking is because of the safety. Yeah, security. That's why. I can live with the chicken, but the different price is just unfair. Thank you. Okay. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. طيب كيف حالك أولا؟ خير والله يسلمك. كيف تشوف عندنا يونت فرق؟ والله يشوف اثيوبيا بشكل عام بلد جميله جدا. اديس ابابا. أديس أبابا. الحديقه هذه صراحه تعتبر مفخره لاثيوبيا. ما شاء الله شكرا. جوهره من جواهر الدنيا على وجه الارض.
اسلم الله يفتح عليك. تفاجأنا بالحديقة الجميلة هذه، الحلويات اللي فيها حلوة. طبيعة خلابة. أتمنى أن أثيوبيا كلها تقدم. حياك الله، الله يفتح عليك. شكرا. وهؤلاء من أنتم؟ نعم تسلموا ما تقصرون والله، ونحن اخوان في اثيوبيا. في طيب. السعودية أنتم؟ حياكم الله، حياكم. اهلا وسهلا. اسلموا، تفضلوا. تشوف شيء مساعدة؟ شكرا. اسلموا. Bakki amantiin agartan kun shintii beetiidha. Sagaraa agartee namoota agartee akaala guddatanya kan jamu jira, kan ijoolleetii jira, kan dhalaatii jira, kan dhiiraa jira. Hundinuu agartee kophaa qophatti jiraachuu baay'ee namatti tola dhugatti. Very amazing, በጣም ደስ ይላል. Okay. አሁን የአንበሳ አለ እዚህ። አዞ ይታያል። ፈልጎ ታገኘዋለህ። ኦኬ አብስትራክት ነው። ኦኬ ዋው ያ ኦስትሪች ነው ታውቃለህ። ላይ ጫፉ ላይ አንበሳ ያው እዚህ ጋር ይኸው አንበሳ እዚህ ጋር ራሱን የከፈተው ይሄን አፉን የከፈተው አንበሳ አይደለም። ጉማሬ ነው። ይሄ ጉማሬ ነው። ጉማሬ ነው። ዋው አንድነት ፓርኪንግ kana fakkaata. Baay'ee namatti tola keessa isaa. Baay'ee dhugatti. Muuziyeemiin as jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Namoota baay'ee galaa jira. ያኛው ምን ነበረ? የኃይለ ሥላሴ መኪና ነው። ኃይለ ሥላሴ ይኸው እዚች inni kun isir beetii maneedha kan ture. Isin excited. Maç abazino. በዚች ነው እዚያ አይሻቸው
አሁን ወደፊት ለማጣር ከፊት ያለ መጨረሻ ነው ጊዜ ለማ ስለዚህ ስለዚህኛው ሲያብራራ ምንድነው እነዚህ እነኚህ ከናይሮቢ የሚመጡት ከውቅያኖስ የሚመጡት አሳዎች ናቸው። የመጡት ከኬንያ ነው እነዚህ ጠቃላይ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ባህሪያቸው አመጋገባቸው እዚህ ነው ይህንን ወቆች ምን ለማለት እንችላለን። ስለዚህ ስማቸው ስለዝርዝራቸው አለ። ታንክ ዩ አሳዎቹ የውቅያኖስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አይደለም። አሁን እነዚህ ውሃ ናቹራል ነው ናቹራል ውሃ ነው። ኦክሲጅን ከላይ እየገባ ነው። ኦክሲጅን ከላይ ኦኬ ያኛው ጫፉ ላይ ያለው ውሃ ነው። ኦኬ ጫው መጠኑ ተመጥኖበት በባለሙያ የተሰራ ነው። ኦኬ ይሄኛው እሱ መሬት ላይ ያለው እነኚህ ሸልፎቹ ውስጥ ያሉት ሸልፍ ድንጋይ የተለያዩ ነገሮች ጌጥ ነው። ኦኬ እሺ ታንክ ዩ ጋይስ በጣም ሳብ ወደፊት ኦኬ ይሄም We have no time. The time is finished. وفين بطل؟ ايه يمطوا ነው ጀልቶ ሰዓታቸው አልቋል ብሎ እያስቸኮለን ነው። እንግዲህ በቃ 11 ሰዓት ስንት ሰዓት ነው ዘጉ? 11 ተኩል 11 ሰዓት ዘጋሉ ማለት ነው። ሰዓት የቆርጠከቲ ነጭፋ ማንተ ያቻ ይሄኛው ደግሞ እንኩኒ ከሽምብሮን ከሰ ጅራቱ ትቆት ዋው Hey. Quanto. Aba. Não. Eu. Quanto. Vem cá. Oh. Não. Satar pergana. Bacana tá. ውጡ እያለ ነው። ቶሎ በሉ ሰዎቹ እንደዚህ ዘና ፈታ እያሉ ነው፣ ግን ሰዓት አለቀ። እኩን ሀረዲዶ የከነሞ ዜብራ ይባላል። አሁን ከዚህ በኋላ የብሔር ብሔረሰቦች ቅርጾች አሉ። እስቲ እንየዋ። ይሄኛው የአክሱም ነው እንደምታው የአክሱም ቅርጽ እና የነጃሺ መስጊድ እዛ አለው። ይሄኛው ደግሞ የምን ነበረ የነጃሺ ነጃሺ የአክሱም ነው። ከዛ ቀጥሎ እንዳልኳቸው አፋር ነው። ስለዚህ ጊዜ ስለሌለ በቶሎ ነው ይወጡ ያሉ ስለሆነ ግቡና ይዋ ሰዎች እንደዚህ ወጣሉ ማለት ነው። እኛው ያፋር የምን ነው? ሶማሌ ነው። እስቲ እንየው። እኛው
እንግዲህ በቃ ሰዓት ያልቋል ተብለው ተከለከለን። የሐረር ነው። እስቲ የኦሮሚያ አለ። እሺ الشمال كفوني هردفت يا سبرا هندي كيسن بكم جيت نت نجين ربي سبرا جرات ودينا تكبراتشو يا سبرا بسمعوا بيالاتشو بتسلاماتشو بزتيبل أكو مقرتن كنا عندنا parki يوكان ما unit parking كيسي لا باين مطلع عندنا parking قلي باين أركتاچو ويت قلي قدر أركتاچو مالف parking كنا كوني بيجي كيس مقالة تكيسو جراتو قلي هدلو قلچا وان غاري داچو وان بيافس بواق أبوچو namni tokko birrii 300 kafala daa'imni immoo waggaa lamarraa kaasee san ol jiru birrii 300 daa'imni immoo waggaa lamaa gad jiru waan kafalu jechuudha paarkii gartee finfinnee keessa jiraatu keessa paarkiin tokkoffaan paarkii kanaachu finfinnee keessatti kan argamu paarkii baay'ee bareedaa keessi isaa agartee miidhaginaan bineensonni adda addaa keessa jira leenca jedhamu gosoottan shimbiroodha baay'eedha keessa jira namoonni gartee dhuftanii gartee daawwachuu hin dandeenye kan fagoo jirtan haa ta'u kan gartee biyya keessa jirtan kan gartee haala isiniif mijoonelleen viidiyoo kana gartee seeraa yoo ilaaltan waan gartee paarkiin kun qabu takka takkaan gartee irraa boruun hin dandeessan jechuudha haala gaariidhaan isiniif waraabee jira. Kanaaf ani immoo warraan tana akkuma tasaatti gartee diyaaspooraa tokko qabee achi geessa jechuudha. Saniifin yeroo lammadaatifin paarkii kana galee jechuudha. Paarkiin kuni gaafa gartee jalqaba kana dura deemee waraabee ture akkanatti baay'ee miidhagina hin qabu ture. Ammaan tana immoo daran gartee waan dabalamee jira. Saniifuu baay'ee namatti tola jechuudha. Sa'aatii 11tti nama daawwachiisuun hin jiru jechuudha ni baasa nama hunda keessaa. Saniif namni gartee paarkii daawwachuu fedhu sa'aatii ganamaatiin yoo deeme waan baay'ee arguu danda'a. Yommuu gartee sa'a booda saaqala sa'aatii la gartee laaqana booda kan deemu ta'e osoo gartee inni waan baay'ee daawwatee hin quufne yookaan immoo suuraallee ka'ee hin quufne saan sirratti dhumaa jechuudha. Saniifuu ganama deemtanii daawwachuu qabdan jechuudha gartee nama daawwachuu fedhanii waan keessanii biyya keenya illee rabbiin nagaa godhu rabbiin nu haa jaalachiisu tokkummaallee rabbi nuuf haa kennu hamtuun isin harkanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Thank you very much guys. Ciao.